Күн шәріфлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін ноябрьнің екіншісі вехірім ежғалының 979 күні. Эфирде заман. Русия, Украина журналистлеріні жаза берген конвейерге қойған серлевалы акция перформанс кейбдікі Русия елчілігі үгінде кечті. Фальжилер Роман Сущенко ве Николай Семенаны азат етмесінден ғайры оларға қаршы açылған жинайы ішлерінің тоқтатылмасыны талап етмекте. Ми закликаємо, в нас дві вимоги. Перша вимога – це закрити сфабриковані кримінальні справи проти українських журналістів, проти Миколи Семени, Анни Андрієвської, Андрія Клименка, проти Романа Сущенка. І друга наша вимога, оскільки двоє з цих журналістів фактично перебувають в ув'язненні, бо Роман Сущенко знаходиться в Москві у в'язниці, а Микола Семена у Сімферополі на підписці про невиїзд. Ми вимагаємо звільнити цих журналістів і дати їм можливість поїхати звідти. Николай Семена со сербеслігі бойынша Украина милли журналистлер шурасының мүкефатының лауреті олған. Аталатмақ керектерки Семена Русия территориаль бүтінлігіні бозу чағырывлары япмақта қабатлана. Украина тыш ішлері назирлігі Радио Свобода мұхберіне қаршы япылған басқаларының тоқтатылмасыны істей. Авропа ве халқара журналистлер федерациясы есе Семена Киевге тедавиленмесі үшін азат етечігіні талап етседе ФСБ идаресі ред еткендір. Pussy Riot iştirakçısı Мария Алехина Киевге сияси мобюслер ақында спектакльні кетірмеге ниетлене. Бияз Русияның Сербес театр тарафындан Сенцов ве Кольченконың азат етілмесі компаниясының черчевесінде проект азырлағандыр. Burning Doors адлы ойын, санат еле оғрашқан уч адам, яғни режиссер Олег Сенцов, фальджи Мария Алехина ве ресам Петр Павленский ақындадыр. Украина музыкаль тақымы бумбоксда ойында иштирак етмекте. Мы его играли в Великобритании, в Италии, будем играть в Австралии. Очень надеюсь, что мы будем играть его в Украине. Этот спектакль, он о противостоянии художников и власти, рассказанный через три истории. Вот мою, Пети Павленского и Олега Сенцова. Соответственно, этот спектакль является частью кампании по освобождению Сенцова, а также, в принципе, по распространению информации по этому делу. Қырымда велден құрылған орду биналардан ғайры Русия фаль сүретті яны арби иншаатлар құрмақта. Рейтер агентлігінің мұхберлері Қырымда арбилерінің 18 объектіні сайған. Ахердaki бункер, Джанкой ве Белбек авалималарындан Русия арби базаға чеверді. Бұндан да ғайры аңғара көйінде 1000 кишілік үшін базаның құрылыш ішлері япалмақта. Русия Мудафа назирлігі Қырым ярмадасында арби хүчлеріні топламағанына изат бермей. Кері чекімлері вейжғал олынған ярмада сағлық назирны өлімде қабатлана. Если башлы қадын еқылғанда башыны ұрғандыр, әжеле ярдым оны алып кеткенде бақмадан керічте МРТ ве нейрохирургның олмасы себебінден қадын тешкерілмеген. Екімлер авиация ярдымынен если башлы адамны Ахмежетке кетірмеге істемегенлер. Мерхумның оғлы тағығат комитетіне ариза язған, ләкин анда қанун бұзылывы көрмегенлер. Преступная халатность, повлекшая смерть человека, в данном случае моей мамы, в том, что МРТ сломан и не ремонтируется. И преступная халатность главврача, что он не пишет заявление вовремя, сразу, и не требовал отремонтировать МРТ. Это его преступная халатность. Преступная халатность, что нету на 15 сентября нейрохирурга в больнице. Это тоже преступная халатность. Это преступная халатность министра здравоохранения. Ахяр Юнус балықлара аквариумы, яны дельфинарий, айванларына ем бермек үшін белуханы сатқанлар. Василий Садлы құтып кетні 2 миллион рублеге Сочинын Юнус балығы аквариумына сатқанлар. Алынған паралар тек 2 айға еткендір, мүйесесе елбашчының сөзлеріне көре ишханесіне фелекетлі пара қытлығында бұлынмақта. У ГУПа это территория, у ГУПа арендованные у нас животные, у ГУПа билеты, и ГУП принял к себе на работу некоторых наших сотрудников. Поэтому все деньги, которые мы выручали за
проданные билеты, мы их законным образом переводили в ГУП. И перевели таким образом порядка 20 миллионов рублей. Джамала куванчлы хабернен пайлашты. Она эвленме теклифы япылған. Евровидение галибы өз Facebook сәйфесінде юзу келе япылған фото ресімні дәрчетіп, разы олғаны ақында язған. Бұл бізім соңки хаберіміз еді, атайрылы олыңыз, күрішкенже.